nggak kencang ngapain balap-balapan? Apaan kayak gitu? Malu-maluin saya itu. Kalau nggak kencang ngapain balap-balapan? Apaan kayak gitu? Malu-maluin saya itu. Hei. Kalau nggak kencang ngapain balap-balapan? Apaan kayak gitu? Malu-maluin saya itu.
Kalau nggak kencang ngapain balap-balapan? Apaan kayak gitu? Kalau nggak kencang ngapain balap-balapan? Apaan kayak gitu?
Kalau nggak kencang ngapain balap-balapan? Apaan kayak gitu?
Kalau nggak kencang ngapain balap-balapan? Apaan kayak